Il-21 ta' April 2016, Għeluq id-90 sena tar-Reġina Eliżabetta it-Tieni. B'hekk saret l-ewwel monarka Ingliża li għalqet 90 sena. Il-festeġġamenti ta' din l-okkażjoni saru fuq jumejn, bosta kienu dawk li feluq snina u lejliet ħarġu fit-toroq Ingliżi biex jilqgħu u jagħtu awguri lir-Reġina. Fost l-oħrajn f'dawn il-jumejn spikkaw ir-ritratti tal-familja rjali. L-ewwel wieħed li der nhar l-erba' juri l-erba' ġenerazzjonijiet tal-familja rjali li minnu se joħorġu sett ta' bolol ġodda. Wara kien imiss sett ta' 3 ritratti oħra, l-ewwel wieħed bir-Reġina mdawra bliżar fost l-eredi tagħha, ieħor ma' binta Anna u ieħor tar-Reġina f'Windsor. L-erba' u l-ħamis għar-Reġina kienu mimlija ċelebrazzjonijiet u attivitajiet. Fejn fost l-oħrajn nediet il-Queen's Walkway, triq ta' 6.3 km li wieħed isegwi bil-mixi u li twaslek għal 63 punt ta' interess fil-belt ta' Windsor. Interessanti li l-ewwel walkway li nediet ir-Reġina kien propju f'pajjiżna meta ġiet għaċ-ċogħli mis-sena li għaddiet. L-awguri għal id-90 sena tar-Reġina ġew minn kullimkien. Il-medja soċjali kienet ukoll attiva ħafna. Fil-fatt il-hashtag Happy Birthday Your Majesty rat l-eluf ta' tweets li sa kmieni wara nofsinhar kienu ġa qabżu il-100,000 u għal ħin twil kienet l-ikbar trend fuq Twitter. Ma naqsux l-awguri uffiċjali fosthom minn Bina Charles u l-Prim Ministru David Cameron. God shall be truly known, and those about her from her shall read the perfect ways of honour, and by those claim their greatness, not by blood. She shall be, to the happiness of England, an aged princess. Many days shall see her, and yet no day without a deed to crown it. And in this modern Elizabethan era, in which so much around her has changed, Her Majesty has been steadfast, a rock of strength for our nation, for our Commonwealth, and on so many occasions, for the whole world. She is our Queen, and we could not be more proud of her. Happy birthday, Your Majesty, and long may you continue to reign over us all. L-awguri waslithom ir-Reġina stess, mhux lilha nnifisha imma lil dawk li bħala jalqu id-90 sena tagħhom magħha. In-numri huma kollha favur ir-Reġina. Għalqet 68 sena miż-żewġa u tul ir-renju tagħha rat 12 il-Prim Ministru Ingliż, 7 papiet u saret 117 il-pajjiż.